وزروعها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रस्मियात के शरफ मेहमान मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड ओशन रिसोर्सेस अहमद शियाम, HDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अली जुहैर, कुर्दू फशीद कुल दायरा के इज्जत मेंबर फरहत मोहम्मद, अदे कुर्दू फशी उतर दायरा के इज्जत मेंबर मोहम्मद दाऊद, टीम वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डिज़ाइन डायरेक्टर बशीर अहमद उरफा, वडा कंतिबेवी एमहा इज्जत तेरिंग, अदे में कुर्दू फशी सिटी के लोबोते रायतों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज के रियासी वाउद के दशों में कुर्दू फशी सिटी का गायम कुरमंग हमजैफावा देहास हाउसिंग यूनिट के बिंगा एलम के रस्मियाता एमहा बेफुरना मरहबा दरनवा में रस्मियात फेश के अंदियाई कीर्त कुरान के बरकातों में नंबर फुरी हम कोदवी मोहम्मद हाशिव हसन रस्मियात हिंगा मुंदागो में होशाला दनी अड़गंड आयशत ज़ीक ज़ैद रस्मियात का कुरियत देंगोती HDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अली जुहैर के वाहक फुर्दक के वो में नंबर फुरी हम कोदवमा MD ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अली जुहैर के अरिहूं बरंग अदब वर कमाए को एदितर नवो الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Minister of Construction, Housing and Infrastructure Dr. Abdullah Muttalib, Minister of Fisheries and Social Resources Ahmad Shiam, Urdu Fushi Dekunu Dara Executive Member Farhat Muhammad, Urdu Fushi Utru Darag Executive Member Muhammad Dawood, Team 1 India Private Limited Uge Design Director Bashir Ahmad Rafa. Wadanti Bevi Emma Izzetari Adi Urdu Fushi Ge City Ge Lobwati Raitum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urdu Fushi City Ka Taraki Ge Datruga Medaki वारा तारीही आदि उफावर दुहे मियाद आगुन में मिफशनी सिटी के राइतुन्ना दिमाग फा बोहिया वाई कम के दातिका दायमी हल्ले हौदा देवुमा अदुगे रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज वडन ने वादफुड़ा एकवता
දෙහාස් හවුසිං යුනිට්ගේ බිනා කුරුමුගේ බොඩු මශ්රූ අමලි මසකයි මේ මශ්රූවා කී මියද කොහමද දිමාෆාවා මේ කොහමද දිමාෆාවා එම්මේ බොඩු ඒ මස්සල කමුගාවා බෝයාව කමුගේ මස්සල හල්ලු කුරුමා रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज दुरुफिसुल फुला के दशों सरकार तंफीज को मुंदा बोया का एमिना कौमी सियासी दशों कुरी के दा मशरूअ आदि मशरूअ अमली बोया कमगे मिल्क कुरमा मिसिटी गराई तुना कुरमोंगा ना उम्मीदिता फुरी में के बा द्वे ये मशरूअ के तेरेगा देखमें हिमिनी के दान ए मिक्स रेजिडेंशियल इमारत का इंगा सस्ते के फलसा सा फ्लैट तरक्की कुरुमा आदि रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज को वादफुला एगोता अमील लगे दो तैयार को दिन मुगे बाइबिस कुरी गेंदान मिगोतों साद बुरी के 13 टवर के फ्लैट एडुमा एकुगा अमील लगे तवेस एलेने आइली बोहिया कमुगे हास कोगे मी मशरू के दरुन तरक्की कुरा थिंग कोट्री के अपार्टमेंट आदि अटैच टॉयलेट हिमेने गोता हिमेने के दान एगोतुम मिटवर तौगा फरमा इफा हुन्नानी दिरुगुलमा गिना फसे तक हिमेने पुरिया मौसीला तक आयको मीगे सबुं मिसिटिया दिमाफावा बोहिया वाइकम गदता हल्वे राइतुना अमली अमिल्ला फुराड़े के दशगा इंगम जीवमायको उलमुगे फुर्सतु फाइवे के दान मियादु देहास हाउसिंग यूनिट के बिंगा अड़गे दायरो पूरी के सरकारों रशुगा फशाफा हो रही और अतस्ते हाउसिंग यूनिट तरक्की करूँगा मसे के वेस बिहार एचडीसी या मिनिस्ट्री या गुड़ी के मिदनी मसे कुरामो मी वेस मिसिटी के गिना आयदा तक का बोया कम के तनावस का लिबेने मशरूअ देहास हाउसिंग यूनिट के बिंगा आला एलिगे मिदा हास रस्मियात के ए उफावर का इतुरुआ मुहिम है सबबे वैसे बोई ए मेदा की एचडीसी या फंसेवी सहार फ्रेदवस एचडीसी के रिही यूबिल एहंकमों आहारी दूगे ताहुनिया वडाएं तिब्बेवी एमएआ फरास्तक आरिस्कुरा आज एचडीसी की बोया कम फोर को दिनोगा वेतु दिया फंसेवी सहार आहार दुआ वरक गिना तजुर्बा तक हासिल कोफावा कुंफु उलुमालिफद बडु बिया रशिंग हिक्का एतनुगा एतन हास राइतुनका बोहिया कम फोर को दिनुगा एचडीसी कुरी बुरा मसक्कत के मुड़ी राज्य ओई नमूना है मिया को एचडीसी के तजुर्बा फन्नी काबिल का मिहार मिबनी मुड़ी राज्य फुलाकुरम फशाफा मी तारीही मरहला का एचडीसी के दतुर मिफशनी मुड़ी राज्य अलगुण में के खिदमत फन्नी काबिल कम फोर को दिनुमा एचडीसी के मागन इंगा माजकी बोहिया वाई कम के सियासत के अमली सिफाई का राइतुना हम एचडीसी के मी मुहिम नजरियात का फोर को दिनुगा यही तरीका फोर को दिन मियादो बिंगा आला दिया हाउसिंग मशरूअ की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंस के दरों कुरी गेंदा मशरूअ ये मशरूअ बिंगा आला मुके मसल मसक के लसु के मिगोस्फा वानी मशरू के कॉन्ट्रैक्ट डेवलप कुरुमा एक इतुरा कॉन्ट्रैक्टर होदुमा इदारे को तुम अलगुण में कुरंजे वरगिना मसक के गुरुमा को मसक प्रोसेस कुरुमगा अदि प्रोसेस को फुरिया मकुरुमा फाओ पार्टी इता शॉर्ट लिस्ट कुरुमा फाओ अलगुण में एम्मे रगड़ पार्टी मिमशरू हवाल कोगी मिनिस्ट्री या गुलिगें अलगुण में मी इंगा मसक मिहार मिदनी मिफा मिहार शॉर्ट लिस्ट करे फा मी पार्टी की अलगुण में नंग एम्मे कामयाब पार्टी को दी अलगुण में ना गुलिगे मशरू फशिगे मिहार मिदनी एगोतुम मी बिया मशरू अमली गोतुम कुरे गेंदी मट्ट का हवाल करे फावानी बाइनल अक़वामी फ्रेमवर्क का फाहा को लेवे कुंफुंजे कमवा टीम 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मी डिजाइन कुरुमा प्लानिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग आदि इंजीनियरिंग दायरा का 3 शहर के दिग तजुर्बा हासिल को फावा पुन्नाबुस कुंफुंजे दुनिया के कंकोल तो का एकुंफुनी के बड़े मशरू कामयाब को निम्मा फा
पद काबिल टीम का मी मसके हवा कुरुमकी उर्दू फुशी के मी देहा सौसी यूनिट एम्मे जमाने फेब्रुवरी का निमिगें दाने कम के फुरिया में यकीन का अलगोंडा लिबिगें दाकम इफरसतुगा दिवे राइतुन्ना दिमाफावा बोहिया वकम का मसले हल्लो होदा दिनुमुगा रईसुल जुमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज इस्नंगोआगे कुरवुम गेंदुआ मसके पुला हास शुक्रें अरिशकुरा मीगेतरो मी मशरूता हिंगमटका कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री आदि के मोजिफुन्ना मिनिस्ट्री के मिनिस्टरा कुरवुम गेंदुआ पुरा मसकता अलगुन में गेंदुआ दुआ गेंद देवा इशाद के मती दा को इफरात बस और इखलास से कमाए को शुक्र धन्यवाद मियादो बिंगाला मी देहा सासु यूनिट के मी सिटी के आयला तक के दिरुल के फेम्बरो थानावसवे इक्सोदी फुदुंतेरिकं इतुरवे इज्तिमाई गुलुंत हरदनावे एम्मे एहम वाने एहम कमु मी सिटी का तरक्की कुरवे कुमट्टका एम्मे मुहिम बिंगा कमुगा अलगुन देखे अलगुन में एचडीसी एम्मे प्रथमा मी फट्टा देहास मशरूआ की अलगुन में गेवेस धन्यवाद कम वजिया अलगुन में वेस उलुमाले दूको राज्य के हैं सरहद देगा हिंगा एम बड़ो एम मशरू का वेफा अलगुन में ना मी यकीन कमाए को कं कुरुमुगे अलगुन में ना मी एचडीसी या देवी हिवरा काम हिवरा आदि को देवी बुरा मसकत कटका मिनिस्टर अलगुन वाले इखलास तेरे कमाए को शुक्र धन्यवाद अलगुन यकीन को मारवानी तिहुरिया लबुएती उर्दू फुशी सिटी का राइतुन्ना अलगुन में मिहिरी केरी तैयार हो गए ने एचडीसी की कामयाब कुंफुंजे के एचडीसी गुलिफा बनी कामयाब कुंफुंजे के एचडीसी रात कर बिया मी अलगुन में मसरू हवाल कुरान में कंडलिफा आमोदत करेंगे अलगुन को उम्मीद की बिया सवा अल्लाह इराद फड़ा को में से कह निमी उर्दू फुशी के लबेती राइतुन्ना मी अपार्टमेंट को दिरुल मुके फेशों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू शुक्रिया एमडी बेंगोती मिरस्मी आता गुले कुरु वीडियो प्रेजेंटेशन है बल्लवा लव्वा ಗೆದೊರ್ಗ ಮಸಲೆಕಿ ಮಿಸಿಟಿಗ ಎಮ್ಮೆ ಗಿನಮಿ ಹುಣ್ಣ ಶಾಮಿಲ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಹಲ್ಲು ಬೇಣು ಫೈಕ್ ಅಂತ
Next on our agenda is a speech from the Director of Design at Team 1 India Limited. I now invite Mr. Bashir Ahmad Urafa to take the stage. Mr. Bashir Ahmad Urafa. Respected Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, esteemed Managing Director, HTC, and the team, respected officials of the Government of Maldives, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, good evening. It is a profound honor to join you today for this landmark occasion, the groundbreaking ceremony of the 2,000 housing units project here in Kulduhu Fushi. This ceremony represents more than just a start of the construction. It is a distinctive step forward towards a stronger future for this community. It is a testament to the national vision by prioritizing sustainable urban growth and the elevated living standards. We are ensuring that the progress we make today fosters an inclusive and thriving community for the people of the Maldives. Team 1 India Private Limited is proud to partner with the Housing Development Corporation and the Government of the Maldives. We are grateful for the confidence shown in us, and we look forward to work hand in hand to deliver this landmark project for the people of the Kulhudu. Recognizing Kulhudu Fushi's vital role in the national economy, this development is designed to be a cornerstone of its urban expansion. Our focus remains on delivering the resilient and integrated community that supports the city's growth while setting a new standard for modern living. In delivering this project, Team 1 India is committed to 4 primary pillars. First one is operational excellence, ensuring efficient execution, strictly adhering our project timelines. Fiscal responsibility, maintaining full transparency while optimizing the costs, ensure maximum value. Environmental stewardship, integrating modern green building solutions and sustainable architectural practices. And the last one is enduring impact, creating a long-term social and economic value for both the residents and our stakeholders. We strongly believe that successful projects are built on collaboration, trust, and shared commitment. With the support of HDC, the Housing, Construction and Infrastructure Ministry, and all the stakeholders, we are confident that this project will become a benchmark for the future housing developments in the Maldives and beyond. Today's groundbreaking ceremony is not just the start of construction, it is the foundation of future communities, opportunities, and progress. Let us move forward together with a shared vision and strong commitment to excellence. Thanking you. And can you please video?
කෙඬුණි. Thank you, Mr. Bashir Ahmad Urafa. रस्मियातुगा कुरिय देंगोती मिकुर्दुफुशी सिटीगा गायम कुरा देहास हाउसिंग यूनिट के बिंगायलु बे नंबर फुरियम को देवो मंगेती वरंग अदब वेरिका मायको मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल्ला मुत्तलिब मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एंड ओशन रिसोर्सेस अहमद शियाम HDC के मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड अली जुहैर कुर्दुफुशी उत्तर दायरा के इज्जतेर मेंबर मोहम्मद दाऊद कुर्दुफुशी दकुन दायरा के इज्जतेर मेंबर फरहत मोहम्मद टीम 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डिजाइन डायरेक्टर बशीर अहमद उरफा गैरिहुंग एदिदरनवा फोटो एंड एंगल में स्टेज में मडकल देवंगे रस्मियातुगा कुरिय देंगोती रायतुंगे मजली हुगे कुर्दुफुशी देकुन दायरा के इज्जतेर मेंबर फरहत मोहम्मद के वाहक फुर्दे केवुं मी नंबर फुरी हम को देवुमा इज्जतेर मेंबर दंडवा Ministry of Construction, Housing and Infrastructure, Dr. Abdul Muttalib, Minister of Fisheries and Ocean Resources, Ahmad Siam, HDC MD Ali Zuhair, Agandaga, Kudufri Uturdara is a member, Muhammad Daud, the Vadagante Meha is a tering, Al Midasa, the Watering Vadagante Meha Behuna, Kudufri Meha Raitum, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, me algonmene me adwaran upayar duhe algonmenge Kudufri mi hayatuga algonmen dekene emme upaveri duwas. Rais Jumhuriya Dr. Muhammad Moiz
ರಿಯಾಸಿ ವಾದುಪುಳೆ ಗೊತ್ತವೆ ವಡಾಗಂಭಾವ ದೇಹ ಸಾವಸಿ ಯೂನಿಟ್ ವಾದಕಿ ಕುರುದುಪುರಿ ರೈತುಂಗೆ ಬೋಹಿಯಾ ವಹಿಕಮ್ಗೆ ಮಸಲೆಯ ಹಗೀಗಿ ಮಾಣಾಗ ತಸಲಿಯ ಗೆನಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ ಎಮಣಕಪಾಣ ವಿಭಾವ ವಾದುಪುಳೆ ಮಿಯದು ಎಮಣಕಪಾಣ ಎ ವಾದುಪುಳು ಎ ಫುದ್ದವಾದೆ ಬಮ್ಮಂಗೆ ಎಂದವಣಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಬೇಣುವ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕುರ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂಗ್ ಎ ಕಮಕಂ ಉಮ್ಮೀದು ಕೊಕ್ಕೊ ತಿಬ್ಬ ಎಮಣಕಪಾಣಗೆ ಎ ಹೈಲುವಿ ಸ್ಪೀಡುಗ ಎಕಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ದಾಯರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ರೈತುನ್ನ ಮಿ ಸಿಟಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ರೈತುನ್ನ ಮುಗ ಎಮಣಕಪಾಣ ವರ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿಕ ಮಾಯಕ ಸುಕುರ ದಾಕುರ ಆದ ಆ ಮಿನೇವಾಗ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ಮಿ ಪಾವೆರಿ ಹಫಿಲಾ ಗೊತ್ತ ಗೆನಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ HDC ಗೆ MD ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಬುರ ಮಸಕತ್ತಟಕ ಎದೆಬೆ ಫೋನು ಸರ ಇಹುಲಾಸ್ತರಿಕ ಮಾಯಕ ಅಳಗೊಂಡ ಸುಕುರ ದಾಕುರ ಹಮ ಯಗೇನುಂ ವಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ರೈಸಕಿ ವಾವದೆ ವೆಜ್ಜಾಮು ಎ ವಾವದೆ ಫುದ್ದವ ರೈಸ್ ಕಮಿದನಿ ಸಾಬಿತ್ ಕೊದ್ದೆಮು ಹಮ ಯಗೇನುಂ ವಸ್ ಕುರ್ದುಪುರಿ ಲೊಬೆತ್ ರೈತುನಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂ ದೆಮುಂದಿಯ ಉಮ್ಮೀದು ಅಬದಸ್ ದೆಮುಂದಿಯ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ರೈಸ್ ಫಾವ ವಾವದುಪುಳು ಫುದ್ದವ ದೆವ್ವಾನೆಕಂ එකම් මියදු මිගෙන්දවනි එමණක පාන අමලා බහුන් ಸಾಫ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಎಮ್ಮೆಹ ರೈತುನ್ನ එකන් දක්වා දෙවමු එකමට්ටක අධිය සෙෆාර් එමණක පානහම සුකුරදා කුර අලගොණමෙන්ගේ වාදවරින් ඉදාල බුණමුන්දනි අලගොණමෙන් මිසරුකාර කුන්නේ කුරුදු පුට්ටේ එවස් කමෙන් නොකොද්දෙව්වානේ එසරුකාර කොද්දීෆා හුරි කාන්තත්ත උන්නානි මිසරුකාර හුට්ටාලාපේ ආද රියාසි මිදිය රියාසි ඉන්තිහාබුගේ එබේ පුළොන් පට්ටවාහ හතස්චේක හවසින් යුනිට් එබේ පුළොන් මිතාග වෙලිගණු මතීග දෙවන බුරු කාමියබ් කුරුමට්ටක බේබි බොඩු ජල්සාග පෙරුම් ඉරවාණි එබේ පුළොන්ගේ හතස්චේක හවසින් යුනිට් මිතා හුට්ටිප ඒකි එක්ගොතකවස් මිසරුකාර වාස්කෙන් හුට්ටිපාවා හවසින් යුනිට් තකෙන් නමවස් අලුගණමෙන්ගේ සරුකාර වාස් පුරන් ජෙහුණු බුර මසකතකු තෙරෙන් එකන්තතක හල්ලු හෝදා මිහාර එමසකගේ දානි පට්ටාගේ කුරිය අලගොණ මවලුම ලිපවාගතුග මිහාර විතා මස්ක පෙට්ටිපාවා දෙ ටවරුගේ පුරතම සීට් වලම මිහාර වණි තයාර වෙප එයි අලගොණ මිබුණා අලගොණමගේ රයිස්ගේ ස්පීඩුක කරවමුගෙන්ද මසක්කත්ත එයි හයිගතුග අලගොණමෙන් බේනම්වා කුරියරුමයි තරග්ගි එමණක පාන එගෙන්ද එකුරවා මසක්කත්තක අලගොණමෙන් කෙන්ඩි නේලි එහි තෙරුමට්ටක අලගොණමෙන්න මියදුමි බේනම් වනි අලගොණමෙන්ගේ හිකුරුගොය රයිස්සා එබ්බාලුන් දේන කවුන්සිලි අලගොණ හො මිතා හුට්ටි හොරේ අලගොණ මි එදනි ති එම්ම රයිතුන් අරිහුන් අලගොණමෙන්න කොද්දේ මියගොතන් එම්ම බොඩකමකි එමණක පාන එබ්බාලුන් දේන අලගොණමෙන් බේනම්වා තරගි හලුවි ස්පීඩෝ ගෙනස්තින මට්ටක එමණක පාන ගුලිගේ මසයි කුරානේ අලගොණමෙන්ගේ හිකුරුගේ කවුන්සිලෙන් හොවා දෙවමේ එහෙම අලගොණමෙන් අදියස් වගුතෙබේ අලගොණමෙන් විස්තුම් බදල කරවවා අලගොණමෙන්ගේ මි දුවස්සි MDP කවුන්සිල් බදල කුරුමන් අලගොණමෙන් එම්මෙන් අතුකුරලායිලා අලගොණමෙන් මසක්කත්ත කුරිය හුට්ටුමන්නත් කුරිය ගෙන්දෙමට්ටක අලගොණමෙන් කවුන්සිල් හොවා දෙවවා අලගොණක උම්මීදකි අලගොණමෙන් මිකුරා මසක්ක අය රයිතුන්ගේ මි උම්මීද එව්ව සුෂ්ටුමෙන් නැති MD විදාලි පදයන් හැම කුරිය ගෙන්ගොස් අලගොණමෙන් බේනම්වා තාරිහ මිකන් නිම්මා දෙවුන් අලගොණ උම්මීදකි අලගොණමෙන් රයිතුන්න මි උපා පාගතිකම mi huwa penuga kulejigen diyon adi mikamuge pone mirokan algonmenge dawruga algonmen raituna libigen diyon algon duwaaki algon mikura masakkatuga Allah subhanahu wa taala baraka levon adi algonmen mikura masakkatuga manikuma baraka leva he tawfiq devon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया इज्जतेर मेंबर दम वाहक फुर्दा कवानी मिसिटी के उतर दायरा के इज्जतेर मेंबर मोहम्मद दाऊद इज्जतेर मेंबर दाऊद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम मेरे रस्मियात के शरफ़ मेहमान मिनिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टर अब्दुल मुत्तलिब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड ओशन रिसोर्सेस ऑनरेबल अहमद श्याम Managing Director of HDC, Brigadier General Retired Ali Zuhair, Kuldufri City Dekunu Dairage Izzatir Member Farhat Muhammad, Design Director Team 1 India Bashir Ahmad Urafa, Dawlatuge Ekimosatuge Vering, Kuldufri City ge ekimosa to gevering Kuldufri City ge loboeti rayitum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade miyadaki mi city ya nuhanu upaveri duhe armange mi city ya dimaifawa emme bodu ijtimai emmasale ki bohiya hekamaga masala अगमें में इज्तिमाई मसले हल्लन होदमा वारा दीगो इंतजारे कोफिंग बोहिया है कमगे अमली रंगालो मशरूए नुहिंगाता गैग गंडका फनर वरकं अहरु बेच मिसिटीगे बोहिया है कम बेनुवा तिंहा हिंहा Mihun ebativi. Algomenge emme bodu mi ummida kulejegen diye Raisul Jumhuriya ge riyasi wawdutta ku tereng misitiya hasakoggen rajyega hinge emme biya bodu bohiya vekumuge mashru hinge nekamuge wawd rais wegen diumu. Adi miyadu e ufavrikan algomene libeni mid dehas housing unit ge मशरूगे बिंगा एलिगेन दाती दियुमु एकमट्टका अदुगे रईस जमहूरिया रईस डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ा वरंग खास शुक्र रद्द कुरान अगमेन्ना अगोंड कुरिंग पाहकोलि फदां बोहिया वहिकमगे एदवे मशरूए नुफेशिए मिदन्नेवि साबो हिस्सा कोलानो अगोंड फेनिगेन दिया निमिदिया सरकारुगा देहास 22 नहरु फेब्रुवरी मस्तेरेगा हवाल करमुन 401 का हाउसिंग यूनिट के मशरूगे मसके दिया गए पसते का 40 अद्वहुं निम्मं हवाल करन मशरू अगमेन्ना मिसरकारा हवाल वीरो 401 का फंसा दुहवरंगिना 230 वेपा अगमें दौलत के मालियतुं सते का 1 मिलियन रुपया एरगोस्वानी ए मशरूअं हरदु कुरैफा ए नमस आर्गुमेंटना फेनिगेन दिए ए मशरूगे एम्मे एदेवे मसकते कुरविगेन गोस्फान वाकं मिहेम मिवा सबकी एफदा मशरूतंग हवालु कुरवेनी बायफहारु एम्मे काबिल कुंफुनितह कानु बाय कुंफुनितवगे रंगलो ट्रैक रिकॉर्ड एन नुबलवा मसकतंग हवाल कुरंगे नतीजा है कि ए मशरूता पिनिहक दुवेलीगा दियुं आदि ए मशरूतन वकी हिसाबकुं एबेफुलुं हुट्टालाफा दियुं ए नमवेस अलगोमें मीडिया दोस्तहुगा बारा गिनोगे गोतुं ए मशरू रंगलो बायका हवाल कुरेविगें कुरियगें देवेतो वनी मसक्कतके कुरेफा मियदु मिवनी राज्यगा एम्मे वरुगदा एक कंस्ट्रक्शन मसक कुरवा एफ पराकमुगावा रेनबो कंस्ट्रक्शन ना एमसकें हवाल कुरेविगें आलुं एमसके कुरेफा कुरम फेशिफा एकमट्टका एमसकतुगा बावरिवी ए मिनिस्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन आदि एचडीसी गे इतुरुं रईसुल जमहूरिया वरं खासा शुक्र रद्द कुरं इरादु कुरेविया वरं अवहं एमसकतुगे नतीजा आर्गुमेंट फेनिगेन दान मेगे तुरुं आर्गुन हम फाह कोलम मिसिटिया की
මේ සිටි ගා ගෑග් ගඩකන් හැස්සතේකෙන් හා හුස් ගෙවಳು හුරි රෂේ මේ ගෙවಳು තෝගා ඉමාරක් කුරවේනේ රංගalo ගොතේ නොත මගේ වණි මිසිටිගේ රයිතුනන් නුෆෙනිපා අගමෙන්ගේ එම්ම බොඩ හිංහම ජෙමක වණි මේ හිංගම මිෆෙ මියදු මිෆෙෂ්ගෙන්දා මෂ්රුගේ තෙරෙන් ඒගේ තෙරෙන් බය ඒ හවුසින් යුනිට් ඒ ගෙවල් තෝගා එලිගෙන් දාන කමුගේ පොනි උම්මීදු ඔතුමු ආදේ රයිසු ජුම්රියා වණි ඒගේ තෙරෙන් හැස්සතේක යුනිට් ඒ ගෙවල් තකන් වකින් හාස කුරගෙන් දාන කමුගේ පොනි උම්මීදු දෙවවා එකමට්ටක එමනික් ෆානා වරන් හාස ශුක්‍රේ රද්ද කරන් අගමෙන්නා ෆෙනිගෙන් දනි सरकार तहुं मशरूता रंगला नवत रंगलो बायका एकीगा नुफेशी दियुमु ए मशरूता मी कुरिन्स फाहकु फदां रंगला कुरियन नुदा दियुम अवन फाहकला मियदो मी हवाल कुरवनु टीम वन इंडिया माफ करवाती टीम वन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वार रंगलो ट्रैक रिकॉर्डिंग ओय बाय इबे फुलुंगे माउदमत बलाली मायगेने एबे फुलुम नकी नवास्तेक नुवदिहा देवनाहारो फदिफावा कुंफुन्ये अदि एगे फहुं फिलीपींस गा मोबाइलाइज वेगें एबे फुलुंगे मसक्कत वनी कुरेफा एबे फुलुंगे गीना मसक्कतोगे तफसील वनी एकी मनसतोगा हिमेनिफा अदि अलगोंड लिबिंदा एम्मे बोडो एंहम जमकी मी मशरूआ की कॉन्ट्रैक्टर फाइनेंस उसूलुं हिंगिगें दाने मशरूआ का वेगें दादियों अदे मी फुर्सतुगा मी मशरू मिफदा मशरूएं होदमट्टका एचडीसी गे एमडी कुरेवी बुरा मसक्कतट्टका एमनिक फाना वरं खास शुक्रे रद्द कुरं आगमेन्ना निमिदिया अगस्त मस्तेरेगा मी दे मशरू अतरस्तेक हाउसिंग यूनिट गे मशरूआ मी देहास हाउसिंग यूनिट गे मशरू हवाल कुरेविगेन दियुमा फाहु अलगोन मेन्ना एचडीसी गे एमडी वनी मी मशरू तक गुले गोतुं तफातु बार फहरिगा बदल कुरब्वा मी मशरू तौगे अपडेट हिस्सा कुरब्वा आदि मशरू त दान गोतुगे नोत ए हवाल कुरवेने गोतुगे टाइमलाइन वनी आगुमेन्ना एकी फहरमतिं हिस्सा कुरेफा मिफदा मशरू तके कौमु मिफदा हालति गवेंगिरु वरं उंदगुलु नोनी होदेने मशरू तके नो इंगे वडा गन्नाने फदां आगुमेन मिसरुकारा हवाल वीरु मी कौम ओती वरा फुं अंदवलिगे तेरेगा फाइनेंशियल हालत कुन नेवालां उंदगुवा हालतेगा अलमेंगे रेटिंग वरा बोड़ा दव्वेफा एफदा हालतोगा कौमा एकी इन्वेस्टरुं होदुमकी नुहानो बोडु तकुलीफे नोता उंदगुले एह नमस आगुमेन्ना फेनिगेन दिए रईसु जुम्हुरिया गे हिकमत लीडरशिप गे दशुं मिहारु राज्य मिफद इन्वेस्टरुं शौगु उफेदिगेन दातम फेनमु एकमट्टक कौमुगे हुंगाणु गतिब्बेवि एम्मेहा वजीरुन्ना एम्मेहा वेरिंग अदि एकी मुस्ससतो वेरिंगना वरं खासा शुकुरे रद्द कुरं मी मशरूअ की मिसिटी गे इक्सोदा बोडो इंगिलाबे गिन्नाने मशरूए आगमेंगे इज्तिमाए मी बोडो मसले हल्ले गेनमुगे मसकेता उरियद्दा दियुमकी हम यकीनुम बस मिसिटी गे एकी किरायितुना सीधा गोतुना नुसीधा गोतुन नुहानु गिना फायदा तके कुराने कमे आगमें एदेनी रयितुम मी मशरूगे तेरें एकी फुर्सत फाही कुरवेने गोगोता फुर्सत होदा फाही को मी बेफुलुन्ना नोता मी कमगा मसके कुरवा एम्मे बेफुलुन्ना फसे हवाने हुरिहा गोतें हद्दवा देवु इरादु कुरेविया देहास आशाविस्वन्नहर अन्नैरु आगुमें मी मसकतुगे नतीजा दक्काण अवन फाहकोलं हाउसिंग मशरूता की आगुमेन्ना काउंसिल तहुगे तेरें बस बरब बोडंग हिंगिदाने मशरूता के अवन कुरिन फाहको फदंग मिरहुगे हसतेकें हा गिवळु हुरी ईरु एफदा फरातका एकी गोगोतुं ए
මෂ්රූ හිංගේන ගොයි ෆහිවෙගෙන් නුවත ෆහි කොද්දීෆා නුවා දියුමකි වරබ්බොඩු දෙරයි කවුන්සිල් තක මිහාර මිලිබිගෙන්දා ಗ್ರಾಂಟಾ ಎಕೀಗ ಅದಿ ಕಾನೂನು ಎಲಿವಿದೆ ದೋಣು ನೆಗುಮುಗೆ ಬಾರ ಎಕೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಲೋನ್ ತಕ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೀಗೆ ನೆಗುಮ ಎಕೀಗ ಅಗೊಂಡು ಪಾಹ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಮಿ ಗೆವಳ್ತಹುಗ ಇಮಾರ ಕುರ್ಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಥೇರೆಂಗ್ ಪಹಿ ಕೊಗ್ ದೇವಿಗೆನ್ ದಾಣೆಕಂ ಅಗೊಂಡುಗೆ ಉಮ್ಮೀದಕಿ ಮಿಫದ ಹಿಯಾಲ್ತಹುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೆ ಹುರಿಯಂ ಒತ್ತನುಗ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯು ರಶುಗೆ ಇಕ್ಸೋದು ಬೊಡು ಕುರಾಣೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕೆ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿಯು ಅಗುಮೆಂಡ ಫೆನಿಗೆನ್ ದನಿ ಅಲ್ಗೊಮೆಂಗೆ ಮಾ ಇದ್ದರಶ್ ಕಮಗಾವ ಸರ್ಹದ್ದಿ ಬಂದರುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಎದೆವೆ ಬೇನು ಕುರೆವಿಗೆನ್ ನುದಾ ತಂ ಹಮ ಎಯಾಕು ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಾ ಇಕ್ಸೋದಿ ಎನ್ ಲೇನ್ ನಾರು ಕಮಗಾವ ಟೂರಿಸಂಗೆ ಬೇನು ಬಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಹೇಗೋತುಗ ಮಿಸಿಟಿಗ ಕುರೆವಿಗೆನ್ ನುದಾ ದಿಯು ಅಲ್ಗೊಮೆಂ ಜೆಹೇನಿ algonmenge city ge iksodu warugada kuram algomenge leaderun jeheni iksodu warugada kurmattaka rayyitunna magu dakkaden algomen hama ekani wegen nuwane algomene libe laring kudi kudi kankan kolla bayaka wegen efada kantatta hoggen algomenge iksodan emme edeve badalgen maki undogu kamaka wane algomen city algomen nam mithi beveni iksodi gotum wara fahatuga algon faha kollanan algon mi kuring iksodi kurdufri city ki mi ge kuring iksodi gotum emme warugada s city mi city ge rayitun daturu koffa eetu genes male sarhaddabas e eat the for ko difa e buhuri mihem bomon algon enge engumaki algon mennan adives ಸೀದಾ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಂ ಮಿಸಿಟಿಗೆ ಪೋರ್ಟ್ ತಕ ಮುದಾಗೆನೆಸ್ ಅದಿ ಎಕಿರರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕುರೆವೇನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಮ್ಮೆನ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ಹೋದಿದಾಣೆ ಕಂ ಅದಿ ಮಿಯಾಯಕು ಮಿಸಿಟಿಯಕಿ ವರವ್ವೆಸ್ ರೀತಿ ಕುಳಿತಕ ಅದಿ ರೀತಿ ಡೈವ್ ಸ್ಪಾಟ್ ತಂ ಕ್ಯಾರಿಗಾ ಹುರಿ ಸಿಟಿಯೆ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರ್ಮಸ್ ಜುವಾನುಂ ಅಲ್ಗೊಮೆನ ಫೆನಿಗೆಂದಾನಿ ಕೈಟ್ ಸರ್ಫಿನ್ನ ಮಿಫದ ಇತುರು ಹುನರು ವೆರಿಕಂ ದಕ್ಕಮುಂದಾ ತಂ algomen balambi algomenge city-ya touristun nuwata mehmanun genew mattaka mi city destination ek gotuga istihar kurang jehe diun agone edeni puriya oi tanuga mi city-ya mi city ge councilor hawalwa teamun mifada bisnun take gengologen diun adi mege turmas algon hama fa kollanan mi city ge isodu wargoda kun mattaka algomen ebe jehe banking nizame was ituru development banking nizame taraf kurang almenge waragina rayitum mi agubodu bimun bin benum wegen ade e biman invest koggen ituru vyafari furusatan hodam miwani kemmadu wefa mifada vyafari kuram benumwa farattaka efada loanu devene mechanism en hedeni kuldufri city ga sarkarun adi council takum was development bank genomge masaketa nota ufeddumge masaketa kurewinkan algondu gabul kuran algondu wahakatan kole digwas vejje kannege algondu edeni miyadu mi bingaligen dia dehas housing unit ge mashruge amali sifa vihavas avaha feshigen diun adi algomenge emmenan bohiya wahikan libigen diun algondu duaiki misitiyan abadwas fagatikama heoge member kurevun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. शुक्रिया इज्जतर मेंबर रस्मियात निमिगंदानी गौमी सलाम गा बावर वडागंदे वुमंग एम्मे habe fulun holette do वडागंदे वुमते Oh
Ding, ding, ding.